ijoro rigeze mu gicuku. Yego nari nkibabwira muri video yanjye, aha ni Mushaki. Aha ngaha abasirikare ba M23 bita ku barwayi babandi babahetse ingofero ziriho imisaraba y'umutuku, bigaragara ko nyine bafasha inkomere, nibo bari kwita ku bantu hangaha Mushaki. Drone yahazengurutse inshuro ebyiri yarasha, ariko ndaza no kubereka handi rasha. Aha ni Mushaki. Nukuvuga ngo aha ngaha mu gitondo iyi roji bayitanga amahumbezi. Nukuvuga ngo aha ngaha iharashe abakongomani nibatahinduka, si hapa njo turi kuba. Nukuvuga ngo abakongomani ubwabo nibatahinduka nibo bagomba kwirangiza. Dore rero inzu irashe. Izo ndege nyine zitagira abapilote za Kisekedi aha ngaha ku Mushaki. Ibintu byose biracyashyushye, abantu bapfuye, abandi bakomoretse, ni fragment tu. Papa turaganira, ngwino tuganire. Ngwino tuganire. Aha ngaha turi ku Mushaki. Ntago nkubazanga ibyabaye kuko nanjye nari mpari. Ahubwo iyi nzu yari irimo hakomeretse banga yapfuye bangaye. Mu by'ukuri buri wese hano nta makuru ahagije yari yagira ya nyayo, kuko nta wari ubyiteze, byadutunguye. Kari turi hepfo gakeya muri centre, yego twumvise cya mbere gikubise, cyo cyaguye cya mbere, cyaguye hirya gakeya hano kuri metero nk'ijana na 50. Yego ya hano turi. Ubwo rero buri wese yagumye ahantu yaraje. Yego cyane ko twabonaga batambutse, bamwe bakomeretse baberekeza ku bitaro. Ubwo twagiye kumva gitunguro n'ubundi n'ikindi cya kabiri nka nyuma y'inota 30. Yego nacyo kirakubise. Tugize umwaka kuko gikubise hano inzu y'umuvandimwe ni ya mama. Ubwo basi tuhageze ubu nibwo turi kureba niba wenda nta bantu bari barimo, ariko mu by'ukuri amakuru dufite ubu nta bantu bari barimo muri iyi nzu, kuko bari bacyumvishe bagerageje gusohoka barihisha. Niko bimeze, bari bari hanze bita Kunzu bari. Afande bimeze bite? Iyo mbabwiye ngo nkora inkuru zo kuri tele muramenya nturutse he? Nizi rwose. Iyo mbabwira inkuru murahakana. Yego komeza. Nibucyo ko bimeze. Amahirwe dufite hano ntabahaguye, ariko nuko hari inkomereze cya mbere cyakubise ku bitaro, ntabwo tuza amakuru, turaza kubimenya mu mwanya. Abantu ni benshi aha ngaha ku Mushaki, nyamara hano hantu Mushaki hano hari abantu bagikorana na Kisekedi. Birashoboka. Murabihakana? Birashoboka cyane. Ntago hano ariho haberaga inama n'abakada. Inama nibwo yari gisoza. Inama n'abakada ntiyaberaga aha. Inama nibwo yari kivamo kabisa. Aha, reka mbaze nsoke gatoya kugira ngo tubaganirize, mujye mwumva ko Kisekedi aracyafite abamukorera kandi baratsinda. Nukuvuga ngo aha ubona aha ngaha hari inama n'abayobozi bose, ariko nukuvuga ngo yamana ntumbaze kuntu bigenze. Iyi roji bayita ngo amahumbezi, ubundi target yari kurasa iyi nzu, ariko barahushije barashaha ngaha za ndege zitagira abapilote za Kisekedi Chirombo. Uyu ni president ngo w'abaturage aha ngaha. Mu by'ukuri kanze nganire na tate. N'ubu ngubu amashama aracyagwa. Tate uranyemerera tuganire? Uravuga mu Kinyarwanda? Yego. Tate pole sana. Amakuru nimeza nayo ureba tu. Nayo ndeba. Ibi bikubita birasa warurihe barasa ubwa mbere. Yego. Umuntu yamuhamagaye ubwa mbere. Yego. Arambwira ngo kumva afite ubwoba ngo nanzambwira. Ndagenda ndatambika igenga hano hirya kuri gano mazu. Kirakubise cyane. Hindukira gutya. Icya kabiri. Noneho ngiye kubona iyo nahirimiye muri ra modoka mbona gikubise yino nzu, ariko hano hari abantu niba bariho niba batariho sindi. Abantu bari hano iwawe banje. Nukuvuga nturababona?
aho ni n'ababona aha sawa nta byinshi byo kuvuga iyo ahangaha kuri tere namwe tuba tugira ngo tubereke situation drone ikora ite abantu barimo baracyashaka ko bashobora kubona hari abantu baguyemo hasi barimo barashakashikisha kugira ngo barebe ko hari abantu bakubiswe na fragment my friend nakoze inkuru nyinshi ariko fasha gutya fata gutyo ube stable aha nakoze inkuru nyinshi wo ugerageza ukiremo nakoze inkuru nyinshi ariko nibwo bwa mbere muzi inkuru umugongo wacitse kubera ko iyi drone hano hantu irashize my friend kuri iyi nzu ndaza kubereka ahantu twari turi ahantu twafashe kamwe nukuvuga ngo ahe nyuma hari kubera inama kumbi bahamagaye ngo mushaki abayobozi bose barahari nukuvuga ngo Imana ya MAA23 cyangwa se Imana ni ikintu gikomeye cyane muze umeze ute ngwino hano ndabona we tunasa kabisa umeze ute ngese ko ndi umugongo wacitse kabisa nani mutima wasimbutse Imana ariko gikajemo kanyabugabo bombe yaguye umutima ariko kugira ngo kano kanya ubona Imana yisemo kanyabugabo kwisubizamo akanyabugabo uri kongera kwisubiza intege mu bugingo ebana muze umugongo uri kundya yewe ni umutwe n'umutima wasimbutse abantu hari ukuntu abantu mubona dukora isi nkuru mukagira ngo biroroshye aha turi ni kuri tere nyegera petiam aha turi ni kuri tere iyi ni inzu y'umukecuru n'ubu ntago baramenya ngo mbese hari abarokotse ubu turamenya abantu ntago baramenya ngo bimeze bite situation imeze gute imodoka iva hano igigoma zahenze kuko abantu barimo barahunga bafite attention iyi mushaki yabaye icyo bita ngo ni shade bataille nukuvuga ngo drone ubundi yageze mu kirere saa 8:25 nibwo yageze mu kirere yego indege yageze mu kirere iraza kabisa ikirere gikakamba abashinzwe umutekano bavuga ati muve hano bashobora kugaruka n'ubundi bakongera bakarasa nguko rero uko bimeze indege zitagira abapilote za Kisekedi ndabona umuyobozi wa centre ya Mushaki guma honze tuganire situation imeze ite ahangaha hari abagambanyi bahamagaye Kisekedi ngo Mushaki babayobozi bose ba MAA23 barahangaha bantu nibatihana ingaruka zigomba kubageraho pe uyu reba ni umuyobozi wa Mushaki chef Paul sana ura ntago nkubwiye ngo narindi uzi ko twa narindi hano nanjye situation imeze ite ngira ngo nawe wabyiboneye kigaragara cyo nuko dufite abantu bakorana na Gisegeti hano yego kuko ntago bari kumenya ko ari inama yabaye Gisegeti ntiyari gupfa kubimenya ahubwo abibwirwa n'intasize yego kandi nawe wabibonye Kisekedi abibwiwe n'intasikima inama ihari muve mu nzira kabisa wenda bombe nikubita idukubite nge na chef wenda abandi mugenda sibyo kuko nubundi ngenda bizi nubundi murahamagara sibyo chef niko bimeze arabaza gushungera kandi bafite nibyo bari gushaka chef ubu tuvugana rero ni inkuru mbi ariko nibura ufite mayiti zingahe n'abablesse bangahe tugize amahirwe nta muntu wari wapfa ariko inkomere zibabaye cyane zamaze kugenda zigoma bamaze kugigoma hari 32 nibo bagigoma 24 ubwo bakunzi ba kivi wacu 24 ni babandi bakomeretse ku buryo nubundi no gupfa bapfa hari abandi rero nanone nabo bagiye bahabwa ubutabazi n'abaganga basubiye iwabo nabo dukeneye ntago turamenya umubare wabo ubwo bose hamwe ni bangahe nukuvuga ngo abavuye amaraso bitewe n'iyi drone abavuye amaraso bitewe n'iyi drone ndi kubara abantu 45 45 aha ni chef w'iyi centre ya Mushaki RFI nawe murize turahangaha nk'abanyamakuru ngiye nari mpari nababwiye ngo
nimpfa nzapfana na kina nguvu kuko ndiyo uhamagara ngo mwana ndacyarahageze setu ndahageze nyine. Colonel Sabimana yavuze ngo yageze ingungu ngabazane bavuga ngo baratubwiye ngo uraje ati none mibwe nande ngo abantu bacu bari aho ngaho. Abantu rero bakisekedi bahamagaye ngo situation nini kama population ya Mushaki munaomba nini? Abana abaturage ba hano Mushaki bose bagize ubwoba, bose bahungabanye nyuma y'indege zitagira abapilote. Pole sana. Bana abamotari. Indege zitagira abapilote za Kisekedi zikoze barahangaha Mushaki. Dada umeze ute? Pole sana mama. Nukuvuga ngo muri centre n'ubwoba gusa. Centre ya Mushaki n'ubwoba gusa. Urumva nanjye wenda navuga ko nabonye byinshi ariko tuvugana umugongo wacitse. Umugongo wacitse. Papa, situation imeze ite? Wabwira gute abantu situation iri ahangaha ku Mushaki? Twebwe twari turi haranani hagana ku bitaro. Twari turi haraguru ku bitaro. Situation? Nta kibazo. Kirahari. Yego rata twebwirire. Twasire ahangaha. Yego. Tugiye kubona tubona drone iraje iraturasha. Yego. Drone igisasu cya mbere kiguye hano mu Gikuyu, hano hepfo mu Gikuyu. Abantu barakomereka benshi cyane. Yego. Ariko iyi drone irashana inyuma mu isoko ry'inka. Nukuvuga ngo abantu tubasobanurire isasu rya mbere nukuvuga ngo bombe ya mbere iguye hasi saa 9:42 kuko ahantu nari nkabye nabirebaga ko ndi twabonaga ko drone iri hejuru. Niko rwose byagenze. Bombe iguye mu isoko ry'inka. Mama va mu mukuru ntabwo ari normal. Yego. Indi bombe iguye saa 10:15. Yes. Yego noneho rero Kisekedi muramwumva mute president wanyu? Gusa Kisekedi president wacu nuko ari president abaturage. Mbo twe turi abaturage. Ariko ikibazo nuko ari kurasa mu baturage. Nuko ari kurasa mu baturage. Eric ngwino tuganire. Bose Eric bamwe barakomeretse abandi barapfuye. Hano nta basirikare bari bahari kamera. Nicyo kibazo. Hano hari inkomereza ye kwa muganga. Hano nta ntambara. Yego ahangaha nta ntambara ihari. Ariko abantu bo muri centre ya Mushaki kuntu barimo icyo bita Bagambaniwe bahamagaye Kisekedi baravuga ngo ahangaha kuri hotel bita Mahumbezi harimo harabera inama. Ndabeshya yahohote abaturage. Iyo nama rero ntago ariyo barashe ahubwo barashe muri centre. Station danger ahangaha Mushaki. Abaturage bafite ubwoba cyane bari tre panique. Muze wari ukimbwira rata. Nari nyikubwira. Nkuko ndi hano ndi gukora ino modoka. Yego. Ngende umukanishi w'iyi modoka. Ariko Uwiteka yaturinze. Yegombe urabona aho byaguye hano aho duparitse amamodoka turi gukora. Byabaye ikibazo nyine abaturage bakomeretse bagiye kwa muganga abandi ni indembe. Ni ikibazo rero kuba drone yazikarasa mu baturage itarasha wenda abo bahanganye nabo. Nimufite ubwo bakigaruka. Twebwe dufite ubwo bukomeye cyane. Nta nurarara mu mazu. Nubiracyari hejuru. Nta nubwo rwose twaramu. Iracyasuma drone. Ikubise hariya mu soko isoko ry'inka. Mu soko ry'imyenda hari. Ry'imyenda irashe mu isoko ry'imyenda. Imyenda kabisa. Nukuvuga ngo umuntu mwe muri kumwe ararashwe. Ararashwe nawe. Hari nabagiye none. Nabagiye bose bagiye bose. Bagiye bose kabisa muzengo. Ngo drone iracyari hejuru mu kirere. Iracyari hejuru kabisa muzengo. Muyobo urareba kuntu nyine tudepurasa kuko nanye ndava muri centre reba kuntu tudepurasa. Iyi centre yego nukuvugana n'umuyobozi akareba uburyo atudepurasa kubera ko ni centre yabaye cible cyane. Centre ya Mushaki yabaye cible cyane kubera n'ubundi ibi bitero bya drone z'indege zitagira abapilote za Kisekedi nyuma yo kurasa mu isoko ry'inka ikarasa mu isoko ry'imyenda irasha ahangaha inzu y'abaturage ahangaha Mushaki. Kamera ya Kivu Iwacu Info irahangaha muri centre ya Mushaki aho bibereye
nguko uko senari ibaye, nguko uko situwasiyo ibaye ahangaha muri santire ya Mushaki. Ubu tuvugana n'ubu drone iracyari hejuru mu kirere, magingo aya tuvugana drone iracyari hejuru mu kirere. Mumva inyuma, drone iracyari hejuru mu kirere. Drone iracyari hejuru mu kirere ahangaha Mushaki. Situation ntago, situation ce n'est pas bonne à Mushaki. Situation ntago imeze neza Mushaki. Abwiye ngo turimo mayiti urahakana.